abarimo Element, Kenny Soul, Pantolaking biyambajwe kuri alubamu ya Mario. Yes, ngo bimeze bite rero? Tubahaye ikaze mu makuru yacu agezweho kano kanya mu ruganda rw'imyidagaduro, nk'ibisanzwe ni kuri Bikorwa Official ikaze. Umuhanzi wo mu gihugu cya Tanzania Omar Ali Mwanga wamamaye nka Mario yatanze integuza ya alubamu ye yise The Godson, yahurijemo abahanzi barimo Kenny Soul, Pantolaking na producer Element. Yifashishije, ubwo ndavuga Mario, konti ye ya Instagram kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2024. Uyu musore wamamaye mu ndirimbo zinyuranye yagaragaje ko alubamu ye iriho indirimbo 17 zose kandi yazikoze mu bihe bitandukanye. Wow. Mario agaragaza ko yakoranye n'abahanzi bakomeye muri Afurika ndetse yaguye umubano we akorana n'abahanzi babiri bo mu Rwanda harimo Kenny Soul ndetse na producer Element. Mario ari mu bahanzi bo muri Tanzania bakomeye muri iki gihe, asanzwe ari umwanditsi w'indirimbo, producer, akaba n'umuririmbyi. Yamenyekanye cyane binyuze mu ndirimbo zirimo nka Biatamu, Mama Amina, Dia X, Lahami, Amolo ndetse na Naogopa. Ku mwanya wa mbere kuri iyi alubamu ye agiye kuzashyira hanze, dore indirimbo ubundi zikubiyeho, hariho iyitwa Alhamdulillah, akurikizaho My Daughter, akurikizaho Soba yakoranye na Alikiba, akurikizaho yitwa Nairobi yahuriyemo na Ben Emi, Baraza, Dar es Salaam, Happiness yakoranye na Kenny Soul. Wow, congratulations kuri Kenny Soul. Sario Wangu yakoranye na Harmonizer, My Eyes yakoranye na Pantolaking, Pin na Aslay, Ninjozi na Element bafitanye iyitwa Njozi. No One yakoranye na King Promise, High yakoranye na Joshua Baraka Y 2025, ndetse na Satanis yakoranye na Hakuna, ndetse n'iyitwa Hakuna Matata, ndetse n'iyo yakoranye n'iyitwa Unanichekesha. So Kenny Soul uri mu bagize uruhare kuri iyi album, yabwiye abakunzi be kuzita cyane ku ndirimbo ye na Mario bakoranye. Mario agaragaza kandi ko mu gutanga iyi album mu gutunganya iyi album yifashishije abaproducer barimo nka Cannibal Creator, Clark Master, Tracks, Element, aba Process n'abandi batandukanye. So ngira ngo murumva ko ari album yahuriyeho ibyamamare kandi ikorwaho n'abaproducer batwika cyane, by'umwihariko producer wacu Element. Reka nivugira ati congratulations kuri Element, kuko iki ni ikintu kidasanzwe. So hanyuma kandi turababwira ko Mario yigeze kuvuga ko yatangiye kwandika indirimbo ubwo yabanaga na nyina mu mujyi wa Dar es Salaam, ari no kwitegura gusoza amasomo ye mu mashuri yisumbuye. Kandi icyo gihe yakoraga mu igaraje rya se wabo ari umukanishi. Ibi ni byo bavuga ati Imana iguhindurira ubuzima. Agaragaza ko mbere yo gutangira kuririmba nk'umuhanzi yabanje kwandikira indirimbo abahanzi banyuranye. Yanditse indirimbo nka Wapo ya Mwasiti, Banana ya Dogo Janja, Machichaka na Michaka ya Shilolo, na Mapapa ya Gigi Money, na Bembea ya Dito n'izindi zitandukanye zinyuranye. So Mario, uyu musore yigeze kuvuga ko 2015 izahora ari umwaka udasanzwe kuri we, kuko nibwo yakoze indirimbo yitwa Dari Kuguma yamuhinduriye amateka.
yakurikiwe n'izindi ndirimbo nka Raha, Inatosha, Asante, For You, Anyinya, Chibonge ya Uchungu n'izindi zitandukanye mwagiye mukunda muri benshi. So 2022 nawo wabaye umwaka mwiza kuri uyu muhanzi kuko yegukanye ibihembo bitatu muri Tanzania Music Award, ni mu gihe yari ahataniyemo ibihembo 7 ariko. So guys, ngayo nguko rero njya murabyumva Element na Kenny Soul bari kuri iyi album ya Mario. Reka dutegereze igiye kujya hanze vuba aha. Tubashimiye kandi ko mudukurikirana muri benshi, tubashimiye ko mukurikirana amakuru yacu ku gihe. Natwe dukora ibishoboka byose ngo tubagezeho inkuru nk'izi z'ubwenge. Turabakunda cyane, reka tubane mu zindi nkuru ziri buze gukurikiraho. Bye.